Robert ni kuriya we abibona ariko nje uko mbibona YouTube nyibona nk'akarima k'igikoni YouTube nyibona nk'ikiraro abantu basha gukambishaho YouTube nyibona nk'inzu nk'ikiraro YouTube ni gisambu ni umurima w'amateke ni umuceri ni kawunga ni ibijumba by'indofanyi ni iby'ingozi ni amafirite donc ikindi ntabwo YouTube yotuma umuntu adasoma ijambo ahubwo ikindi YouTube ni ishuri abantu yes reka namwe mbaye ikaze bakunzi ba Intore TV show mwebwe mwese muherereye ku isi amaro y'Imana abane namwe hanyuma rero nko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu nko mubibona Nguvu tumuguye gitumo ariko nanone reka tubashe kuganira nawe akanya gatoya kuko mubibona duhuye nawe bwije ariko reka tubashe kuganira umwanya mutoya tutamusabye ngo yivuge twaba twisha ibintu by'umuco ariko reka tumusabe atwibwire kubera impamvu z'umuco nubwo abenshi mumuzi hariho nabandi batamuzi tuguhaye kaze muvandimwe murakoze cyane watangira utwibwira amazina ni Nguvu Samson nduwo kwa Muriri umurimo wanje no gukura umuriro ku rugo iwacu ni mu Mibunda ariko kubw'impamvu zibita bihana kubw'impamvu z'ubuhunzi umuhungu w'abakihajya abanyabyinshi babazigura kamwe umwishwa abasisi ijambo Muriri risobanuye iki umuriri ni imbaraga z'umurengera supernatural power ninki dubusa ninkatarambere madera ninki gihu ni gihuha twishimiye kugura nawe wa murakoze cyane natwe turabishimiye murabira ba niki wovuga ni uwe buryo usobanuramwe Nguvu mu magambo make yahinye Nguvu ni umuntu ki jewe ni umunyamurenge nitwigwaneho ni umukristo wabatijwe mu mazi menshi no mu mwuka ni umuntu utagira amanyanga ariko kandi ugira amanyanga ukuvuga ngo ni umuntu utoharara ariko utiyohararigwa kubera iki ku bantu bavuga ko abanyabyinshi ngo mugira amafiyeri menshi kandi wowe ugashaka ko kubigaragaza nibyo ça dépend buriya ngo ntawe uzawimenya ariko quelquefois nkunda umuntu w'amafiyeri ukunda umuntu w'amafiyeri bivuze ngo urayakunda mu yandi majambo ndikunda ariko nta mafiyeri ugira urayakunda ndayakunda birumvikana hanyuma ku muntu utekereza ko yoshaka kumenya ko Nguvu arubatse cyangwa se ni umuntu uri single kubaka iki kubaka mbese kubaka igihurirano kubaka akaruri kubaka uruzitiro kiraro kubaka izina sinzi kubaka ga waruvuze pa kubaka narimvuze no gushaka gushitsa ko ndashaka ariko sindashitsa uracyari muri research se ni research Google muri Google uri muri Google ndi kuri internet ubwo abogira se bo aboshaka nko kumutestinga inde wowe aboshaka nko kugezaho akamesaje kajanye no kugukunda nyine tuvuge ko umukobwa akugiriye crash agashaka kubikugezaho jonkanga ubona kunze jewe nakarashingiye nijo byo basawa ariko uwankarashingiye nawe shontera wasiwasi ubushize hari inkuru twumvise ko hari umukobwa ngo ari we witereteye umuhungu bivuze ko utofatika umukobwa nterese sinofatika tiyo gufatisha nyohurubuka nyomwihurubuka gutya onyereranka kujya isabune ya gifura cyangwa give give uracyayibuka give gake kondi buka ibihumyi ko ari byo byazaga bigira ukundi cyangwa amatwi y'imbeba yayandi akazamera ku biti amatwi y'imbeba hanyuma duhuriye ku mupira w'amaguru kabumba umupira n'unyamba kuri match y'abacuranzi ese kubera ko utakinye kandi uri umucuranzi jewe nyine nyambaye itisi nuko murabibona naje ntiteguye nari mvuye mu kazi ariko ubutaha nzopiga
ubutaha uzopiga ubutaha nzopiga. uri mu ruhe ruhande uri mu ba umoja jewe mbakayore ico nawe noneho kurabaza ikintu uzi uruhande hari igihe ushobora gutura ha turi mu ruhande rwa Musabika Sarani nabo kwakora hari igihe ushobora gutura ino ariko ugafana biri hakurya oya bose n'abanyamurenge turabafana ariko uyu munsi narindi muri side naza mfana Kayore umoja na Kayore byatsinzwe ariko mu bigaragara koko bari bakwiye gutsindwa oya arbitre yari contre igipendereyo yaza pendereya agaheza bagasarane amashance menshi yabibi ninkaho bamuhaye kitu kidogo ikindi ninkaho ngo abacuranzi bakasarane ngo bari bajanyemo n'abamotari twabonye moto nyinshi hano kameraman sasa yoyerekeza hari akabona amamoto ahari ariko je yari imeze gute je yari umuriro usahagaze hamwe biba nk'ivyo amangumi byo kugwana hari barushe hari ahantu bageze penalty biranga ariko nyine kugwamahirwe tubona barashoje ntawavunitse tibanagwanye ariko kugwana mu kabumbu na za Manchester zigwana na Liverpool nayo hari gihe basa bagwana so kugwana kuba joueur ni ibintu bisanzwe ariko ntibishabaye yari match amicale cyangwa se umukino wagishuti wubwira ubona ko ibintu bifite akaye kamaro mu bwoko bwacu ibi urubyiruko rw'abanyamurenge iyi ngiyi nyine ni esprit d'équipe cyangwa se teamwork gukorera hamwe ndetse n'ubumwe ni unité cyangwa se union mu bisanzwe uzufana umupira cyangwa gusa waje kubera ko ari abanyamurenge babaye atari bo akabumbu nza mfana muri stade nicaye muri stade gutya mbona ukuntu umuje wera cenga ukabona ukuntu ateye ani korina cyangwa se za 0 minute aho ngaho za penalty aho ngaho no fana byo guhera ariko kandi si buri kipe nzafana je fana Leopard timu nkuru y'igihugu cyacu cya Congo ariko ibyo nkubwira ngo za Manchester ma Liverpool Arsenal ma Barcelona bile byote sibiyuwe nasikia gatunjo majina hata banani bajuere sibayu hanyuma uyu munsi hari inkuru iri gutrendinga y'umugabo witwa ngo Robert wa Kayore yabaye ejo avuga ko abantu nuko waruvuze kuri Robert yes sinovuga ngo ndapinga ibyo Robert yavuze buriya buri muntu agira ukunda azayumva ibintu n'ukunda abona ibintu Robert ni kuri yawe abibona ariko nje uko mbibona YouTube nyibona nk'akarima k'igikoni YouTube nyibona nk'ikiraro abantu basha gukambishaho YouTube nyibona nk'inzu nk'ikiraro YouTube ni gisambu ni umurima w'amateke ni umuceri ni kawunga ni ibijumba by'indofanyi ni iby'ingozi ni amafirite donc ikindi ntabwo YouTube yotuma umuntu adasoma ijambo ahubwo ikindi YouTube ni ishuri abantu benshi bazabigira kuri YouTube bakarangiza bakabona amadiplome abantu bazaja kuri YouTube ijambo adasobanukiwe muri Bibiliya akaja kuri YouTube akandika sermo nimba ari wa mwana w'ikirara akandika iri jambo Monoro yarivuze wiki iri jambo Priscilla yarivuze wiki iri jambo Bernard Bong yarivuze wiki iri jambo Rick Warren yarivuze hiki ugakompara ugagenda wumva amaserumu kandi ibyo byose biri kuri YouTube rero ntabwo numva ko YouTube arisha donc de bataille cyangwa se uwanja wa mapambano ahubwo ni ishuri wakwigiraho ibintu byinshi ndetse ukanakurayo n'amakuta jewe amakuta njewe sindayajyaho ariko nariko nyakoze imitwe gucya bama ya papa pole sana ariko
kuri muriri ko ndayabona agiye kuza vuba kurayarangiriza mu muntu uze mu marido nuko hanyuma bivuze ko umuntu wese afite uko abyumva ariko nta kibazo abantu bagomba kureka umuntu nawe akavuga uko abyumva ku bantu bumva ko hari icyo baza bita mu gifaransa ngo ni droit d'expression freedom of speech umuntu afite uburenganzira bwo guhaguruka akavuga uko yumva ariko abantu si ngombwa ngo bamuzane w'intambara nabonye abantu benshi bashaka nko kumushinga w'intambara kandi abenshi abo nabo niko babibonye ngo bashobore intambara biterwa n'uko umuntu yumvisha ijambo cyangwa se n'icyo ugendereye kugeraho si izindi ntambara si uko yavuze ibyo bayobewe none se bayobewe ko YouTube ari umurima bazahinga bakeza none se impamvu yo kumushora intambara ni iyihe mu gihe nimba batemeze ibyo yavuze they just keep quiet, they keep silence and they cross. Hanyuma nico cyose n'ahandi nari kuba iwacu se ni Londres si cyacu aha si Manchester nibyo hanyuma ubushize twabonye ugaragara cyane uvuga ku kintu cy'ubuntu wari kumwe n'umugabo witwa ngo ni Itongo ndakubaza ibintu nka bibiri bibaho ariko cyane byabagarugura iwacu niba ari umuco wabaga uvanze n'igikristo sinzi ikintu bitaga ngo nuguca kundaraza ikintu bitaga guca kundaraza ni ukugenda ukirega ku wundi muntu wacumuye koze icyaha ukaja kwirega ku wundi muntu kiriya kintu uracemera cyangwa sincemera at all irido ryavuyeho pa uzusoma ko nono kurazana ibintu byo muri bwira umuntu ukicemera impamvu yotuma ubu nyine atacyemera nuko nawe yinjiye ahera wa mwenda wa rukingirije ahera watabutsemo naje nyigererayo bivuze ko umuntu wese umuntu njyewe sincemera kubera kuko muri kamere y'umuntu nta mbabazi ziba mu cyo ni cyambere inamba nta muntu ufite ubushobozi bwo kubabarira icyaha nta muntu ufite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha usibye Yesu Kristo n'amaraso yiwe n'amazi n'umwuka wera hari akandi kantu ka confusing abantu ugasanga abantu bari gutekereza ngo umuntu ntashobora gusenga yambuye imyenda kiriya kintu tuvuge wenda nta myenda yambaye ariko ashaka gusenga ku rugero araryamye aragaramye ku gitanda agize iryo yereko ryo gusenga ayo makuru ntayonze oya yubwo utayazi reka tuyatambuke oja kuyavuga wenda uko utariko kuri muriri bimeze bituri gutegura iki kuri muriri ko ndabategurira kumbura dutahe ngiye kuzoza ncisha amasezo menshi ajanye n'ibintu by'umuco harimo na comedy n'ibintu byinshi niki cyokoga kugira ngo umuco byibuze ugume ufite imbaraga kubera ko hari abantu bashaka icyokorwa no gusubira iwacu icyokorwa no gusubira iwacu haba icyo bita influence de milliers byanga byakunda iyi milliers yenye tukwamo inatuinfluence kufanya kitu moya ama ingine yenye iko contre na culture yetu sanga uvaza kumbura ruguru uzikumbura muri Kongo none kurambaza gute ningo kumbaza ngese uzawihwagira ko hari abantu bashobora kuba batazakumburayo kabisa no gutaha tekereza ko n'igihe amahoro azaba tagutaha abo nakubwiye ngo niko babjewega abo nibo ariko ntitwobashima kuko udakumbuye iwabo nawe ntiyikunda uwo ni ikirara reka mbite ibirara ubise ibirara ibiyahiyahi utuyanzari ibihohoteri dusoza ni iriya jambo wogenera abantu mu magambo makeya ku bijyanye n'iki ni gute wosobanurira isi abantu badukurikirana isi iyo izahije isi izahije isi niki yakwigishije muri make isi yanyigishije inabi
inabi. Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo l'enfant est né naturellement beau, mais c'est la société qui le rend mauvais. Donc uvuka uri muzima kandi baravuze ngo le lion ne savait pas tuer, c'est l'homme qui lui a appris. Donc isi yanyigishije kuba mubi, isi yanyigishije gusonja, isi yanyigishije gutura ndaturanye na bene wacu, isi yanyigishije gutura ndatuye iwacu. Iyo nisi ku muntu wifuza gukorana na Nguvu ariko atarabona ubwo buryo, wenda yifuza gukorana nawe, abantu bose barahanguriwe kuko turi kumwe hano ikiganiro ndi free usibye Akagara, umuntu w'Akagara ntiyonkora sinzi avugana n'utugara. Sawa, reka dusoze tugushimira, turagushimiye muvandimwe wakoze ubwo kutwitaba, kandi reka mbwira abantu bo kuri Muriri bagere ku Ntore bakomange nabo ku Ntore